Alco the Composer Channel. Ndzami amukela ka Alco the Composer Channel. Loko ri ka mi nga se mi subscribe ndzi kombela leswaku mi subscribe, mi nga rivali ku like, ku commenta na ku light notification ku ti-video ta hamba ti tloka kunene mi nga zi mi search kumbe ku twa vanhu va ku upload yini. Xikongomelo xa video ya namuntlha hi ta va hi ri karhi hi mi nyika dyondzo hi Bitcoin laha Mr. Nhlawulo Arnold Baburi va nga ta va ri karhi va hi nyika dyondzo, mi nga ti introduce about. Na khesa mfambisi vito ndzi Nhlawulo Baburi tanihileswi swi nga hlamuseta kumbe mi hlamuseleke. So xin'wana ni ta rhandza ku amukela vayingiseri ni tlhela ni va tsundzuxa leswaku dyondzo leyi nga ta yi kuma ka siku ra namuntlha kumbe information leyi nga ta va karhi va khomela yona a va yi teki as dyondzo ku nga ri switsundzuxo swa timali kumbe va fanele va endla yini swa timali ta vona, kambe va yi teki as dyondzo ntsena, ku na xin'wana handle ko xo tlula xexo. So na ni nga tivi ku hi nga vhela nghena makeni hi hlamuseta ku Bitcoin yi yini, tirhisa ku yini, sungule vo mani, njhani, a ku ri yini, reason kumbe njhani, ku na swin'wana mi tsakelaka ku swi vula na? Hi ngo vheta hi nghena mhakeni mi va nyika vuxokoxoko mayelana na Bitcoin. Okay, na khensa mfambisi. So eka vayingiseri khensa nkarhi lowu va nyikeke wona na ku va ni ri na n'wina laha. Loko ta va na swin'wana swivutiso mi nga chavi comment, loko mi lava ku improve kun'wana commentani, loko mi lava ku tiva swin'wana commentani, ta va karhi hi lwa hi matimba leswaku va karhi nyika information leyi mi lavaka yona. So loko hi vulavula hi Bitcoin a hi vulavuli investment kumbe khampani yo karhi, Bitcoin a investment kumbe khampani yo karhi. Bitcoin i currency ya digital leyi vitaniwaka cryptocurrency, and ku na ti-cryptocurrencies to tala handle ka Bitcoin. Ko va ku Bitcoin hi yona ya ndhuma, yi vitana mother of all digital currencies or cryptocurrencies. So currency leyiwani yi sungule hi 2009, but project ya yona tana idea ya ku create Bitcoin yi sungule kona hi 2008. yi create hi ntlawa kumbe munhu la ti vitanaka Satoshi Nakamoto. Reason ya ku va a create kumbe a tini na digital currency leyiwani ni ta tsundzuka hi 2008 ku vi na disaster leyi nga humelela emisaveni hinkwayo ya ku wa ka ikhonomi ya misava hikwalaho ka ku dollar ya America yi luzini ivi se swi va swi affecta misava hinkwayo. So leswi nga encourage ntlawa lowuwani kumbe munhu loyiwani a ti vitanaka Satoshi Nakamoto ku ri a va a endla yini, a ta na a create a digital currency leyi vitanaka cryptocurrency, vito ra yona ku nga Bitcoin. Currency leyiwani yi create ku ta simplify swilo swo hlaya kumbe ku ta lulamisa swilo swo hlaya leswi fiat currencies a ti swi nga ri na swona kumbe a ti swi khosa. So ni nge se ya kule ngopfu ku hlamuseta Bitcoin, ni tsakela ku hlamuseta ku hambana xikarhi ka cryptocurrency na fiat currency. Loko va vulavula ti-fiat currencies hi va ka vulavula vo rhandi na vo dolara, i ti-currency leti nga traditional ku tirhisiwa maphepha na ti-coins ka tona. Loko se swi ta ka ti-cryptocurrencies i timali leti nga ti vitanaka digital money, online money, and digital currencies hi tona ti-currency ntsena ta mundzuku tanihileswi mi swi tsakele ka fourth industrial revolution. Xin'wana hi xin'wana xi tikumaka xi cinciwa xi va digital. And then xin'wana ka ti-cryptocurrencies na decentralized cryptocurrencies na decentralized cryptocurrencies, but loko vulavula hi ti-fiat currencies vulavula hi ti-centralized currencies ntsena. Ti-fiat currencies i ti-currencies leti va ku ti lawuliwa hi tibangi kumbe ti-government to karhi, but decentralized currencies leti ku nga ti-cryptocurrencies i ti-currency leti ti nga lawuliwiki hi bangi kumbe khampani yo karhi kumbe government yo karhi, kambe munhu hi yexe yena lawulaka mali ya yena. I ku va na ta centralized letiwani ta centralized ti va ti lawuliwa hi khampani yo karhi kumbe government yo karhi. Ku fana ni nga mi nyika xikombiso digital yuan. Digital yuan i digital currency kumbe cryptocurrency leyi tirhisiwaka etikweni ra China kusuka lembe leri nga hela. Vanhu lava ta mi byela ku vana lava bebulaka swona etikweni ra China a va yi tivi fiat currency kumbe mali ya maphepha na ti-coins, va tiva mali ya ka digital, mali yo tirhisiwa hi phone kumbe laptop va tiva yona ntsena. Leyi ta khale a va ha ri ku ti tiveni because ti-digital currencies ti le ku replace ka ti-fiat currencies. And then loko swi ta ka ti-centralized cryptocurrencies kumbe centralized currencies leti va ku ti control-iwa hi tibangi. Sweswi ni nga mi nyika xikombiso digital yuan, digital rand tanihileswi mi swi tiva ku South Africa na yona kumbe South African Reserve Bank, bangi ya hina ya laha South Africa yi busy ku create cryptocurrency ya yona leyi vitaniwaka digital rand, leyi ku nga cryptocurrency ya centralized. And na USA busy na digital dollar, Nigeria na yona digital naira, na
ya South Africa I tirhisiwa na tuluku 4 months or 3 months back a ni ri na yona but yi faila va tlhelela ku improve na ku endla swin'wana na swin'wana hi yona. So tshemba ku ni mihlamuseli vayingiseri ku Bitcoin a investment kumbe khampani yo karhi. Bitcoin i currency ku fana na rand ku va ku yona i digital yi tirhisiwa ka internet. Tshemba ka episode leyi landzelaka ta va karhi mi hlamuseta tindlela ta ku endla mali hi ku tirhisa Bitcoin. Episode leyiwani mi hlamusete ku Bitcoin yini, yi sunguriwe vo mali, na ku ri yini, kwini, and then mi nyika ku hambana exikarhi ka fiat currency na cryptocurrency. Ku loko swi ta ka timhaka ta mali leyi vulavulaka medium of exchange kumbe currency, ku vi na hi dyaku switeji swo tala swa mali ya misaveni. Ku vi na bartering ya ku ri ku cincana ka tinhundzu. Hi suke ka bartering ya ka fiat currency. Ya fiat currency laha a tirhisa mali ya maphepha na ti-coins leswi swi vitanaka ti-traditional money. Sweswo swona loko sukeni ka timhaka ta ti-traditional money eka ti-digital currencies kumbe ti-digital money laha munhu a tirhisaka mali ku tirhisa internet kumbe a hi nga swi vitanaka ti-online cash. So na ni nga tivi vufambisi kumbe na swin'wana mi lava ku swi vutisa kumbe mi lava ku veka clarity ka swona na hi nge se ya khadi yin'wana. A swi kona leswi a ni lava ku swi vutisa mi tikume mi swi khumbile so a na ha ri na xivutiso. Swin'wana ka vayingiseri mi nga rivali ku subscribe, commentani hi kula hi n'wina ma swi tiva. Loko na swin'wana mi lava ku swi tiva vutisani, commentani mi vutisa ta va karhi hi hlamuseta hi swona. Xin'wana ni xi rivele ku cryptocurrency leyiwani, ti-cryptocurrency letiwani kumbe Bitcoin leyiwani yi create yi tirhisiwa kwini. So nga veta ni nghena mahlweni leya swona ni hlamuselanyana before hina. Yi tirhisiwa ka xilo xi vitaniwaka blockchain. Blockchain technology. Blockchain technology lava endlaka swa accounting va yi vitana digital ledger. Hi la ku rhekodiwa swa timali leti nghenaka na timali leti humaka. Swi tsakisa hi blockchain ka vutomi bya siku ra namuntlha ka hi tirhisiwa swa ku rhekhoda swa timali ntsena. Ni nga yi tirhisa ku create ntirho wa n'wina online, ku endla ntirho online, ku store data yo karhi, maybe ku va ti-file swibedhlele kumbe ti-report eswikolweni ka matiko ma developed kumbe na swikolo swa developed kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga va yi tirhisa blockchain technology. Na mi kombisa university to fana na University of Cape Town, University of Pretoria na tin'wana ka titiviku ya tirhisiwa blockchain leyiwani. So blockchain ya tsakisa swinene kumbe yi khomisa swin'wana swo hlamarisa swinene. Se ku nga ta kuma karhi mi vulavula yona blockchain, ni dyondzisa yona ntsena blockchain ku ri yini, njhani, swi ku yini. So a handle ka Bitcoin tanihileswi swi tivaka vayingiseri va tiva ngopfu vito Bitcoin and va tiva Bitcoin investment but ni swi basisini yaleyo ya ku Bitcoin investment kumbe khampani. A handle ka Bitcoin ku na ti-cryptocurrencies tin'wana ti nga creatiwa after 2009. Ku na ti-currencies to fana na vo Dogecoin, vo Ethereum, vo Shiba Inu, vo BitTorrent, vo Tron, Bitcoin Cash, Bitcoin Vault, Lcash na tin'wana to hlaya ti hlayini swinene. Se munhu u chuza ku yena u lava ku kumbe u tihlawulela ku yena u lava ku tirhisa yini ku endla mali kumbe u lava ku adopta yini ku yi tirhisa yini ku xava. But leyi tirhisiwaka ka tishopo to karhi hi xitalo i Bitcoin leyi tirhisiwaka ku xava kumbe ku endla swo karhi hi tirhisa Bitcoin. So swi tsakisa hi ti-decentralized cryptocurrencies kumbe digital currencies vhele ya tona swi le henhla swinene. Nga mi kombisa hi 1 Bitcoin loko hi compare na rand yi le ka 800 and something plus minus 800,000 loko hi compare na rand. Loko swi ta ka ti-dollar yi le ka plus minus $50,000. So ti-value ta ti-cryptocurrencies ti le henhla swinene. So tshama ni mi yingiserile ka episode leyi landzelaka leyi taka ta va hi karhi hi dyondzisa ku xana mi nga endlisa ku yini mali hi ku tirhisa ti-cryptocurrencies ta ku fana na Bitcoin na tin'wana. Inkomu. Mi nga rivali ku subscribe hinkwenu ndza tshemba leswaku ma swi tiva leswaku se swi hingele ka 4th Industrial Revolution. Xin'wana na xin'wana xi endliwa online na sweswi la ka YouTube i ku i online kahle. So vanhu a va endli vuxokoxoko na ku tshama va ri karhi va cheka kwala ka channel ku endlela leswaku va nga hindziwi hi tin'wana ta ti-video leti ti nga va nyika ku dyondza swinene. Inkomu.